Morgon mina damer och herrar. Klockan är 8:30 lokal tid och vi anländer till Stockholm om cirka en timme. Frukosten serveras som bäst på däck nummer 6 och alla våra butiker är öppna fram till ankomst. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Kello on 8:30 paikallista aikaa ja saavumme Tukholmaan noin tunnin kuluttua. Aamiainen tarjollaan parhaillaan kannella 6 ja kaikki myymälämme ovat avoinna satamaan saapumisen saakka. Good morning, ladies and gentlemen. It's 8:30 a.m. local time and we will arrive in Stockholm in 1 hour. Breakfast is now being served on deck number 6 and all our shops are open until arrival. Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Сейчас 8 часов 30 минут по местному времени. Мы прибываем в Стокгольм примерно через час. Завтрак предлагается в данный момент на 6-й палубе, и все наши магазины открыты до прибытия в порт.